setter, go getter, nothing better. Call me Mr. Been that, done that, top model chick to your everyday hood rat. Less than all, but more than a few, but I never met one like you. Been all over the world, done a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. All the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But sure enough, your glow, it makes your soul stand out from all the rest. Baby, I could be in love, but I just don't know. I don't know. Maybe one thing is for certain, whatever you do is working. Other girls don't matter, in your presence can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better than me. You're not a regular girl. You don't give a damn about. 3, 2... Ви что, дай турни база на жити, майка! Не ме смей! Здраво! Ма добро ми се снима, нямам батерия и нямам мемория и нищо не ще кажа. Хайде, хайде. 3, 2, 1, акция! 3, 2, 1, акция! Поминува Джесика. Ajde bе, baš ne znam najrazija baš. Стажер си! Кога си стажер, така ходиш? Не. Таки усе па А ти си некъде. Кай бе, пичо? Акция! Чекай, ама ти много веднъж почуваш ли го напад? Това е много напад. Значи, дојдеш до нея, ја зисташ што прави. Изтегнуваш себе Джесика, стегнуваш рака и траиш. И да ти ја трга раката и ти почнуваш нели тука да траиш. А да ти игнорира комплетно, во таа смисла. И ти собираш книгите, стануваш и си одиш. Толку. Значи секунди. И не ми го джипнете, поминете с прозор, ке те джипнете. И не го джипнете с прозор, зашто не видите джипнете. Ајде, има опасност. И акция! Не ја смей! И ти биди сериозен. Само да помислам. Акция! Значи, замисли ја личноста што најмногу те нервира во живот. Мене например. Точно, не. Одотно, Како можеш? Чекај, Што се смееш, како ако можеш можеш? тоа да те го скажи? Не нормално. Ајде, ради си како можеш да скажеш така. Акция, добре. Се смееш, Джесика, многу. Ама знаеш што беше сега? Гледај. Сега најбаналните сцени најдолго време. Професор Хер, дай... Дай ме, Не знам да снимаме, прво нека си да го мој како се
Ajde, će se... Ko klon neko je. Ajde, Ante. Ko kompjuter. Ostalo! Znači, ti se smiri, ti možeš da se smeješ. Daj mi ga. Ajde. Kako sve? Znači, ako ne odigrate scenata, ti го докажам. Взимате? Дай го нам. Дечко, изказ всяка верата, дечко. Дечко, ги ти искаш само земя, дечко. Врати се, не бегай. Не бегай. Врати се. Дойди, мамо, дойди. Не бегай. Znači, samo Vujko će biti, ništa drugo. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. Other girls don't matter in your presence. Can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. No, there ain't nothing better than me. You're not a regular girl. You don't give a damn about the loot. Talking about I can't do for you, but you can do for yourself.